Predsjednik Ćirković posetio je prihvatnu stanicu u gerontološkom centru gde je smešteno 5 lica, 4 muškarca i 1 žena. Među njima našao se i ratni vojni invalid Dragan Marić, koji je do skoro noćio na železničkoj stanici jer sa, kako kaže, penzijom od 9.000 dinara nije mogao sebi da obezbedi elementarne uslove za život. Ja sam bio spreman da dam život za moj narod. Znači ja 1991. kad sam dobrovoljno odlazio na front, na ratište, znači mene nije povelo politička stranka ili ratno profiterstvo. Mene je povelo čisto da pomognem svom narodu. Znači od srca, patriotski. Jedna velika zahvalnost gerontološkom domu koje je odvojilo 2 prostorije i dopušta da ti ljudi i ručaju i borave i prespavaju. Eto, njima smo nekako se dodali sa onom garderobom koja im je u ovim zimskim i ledenim danima najpotrebnija. Beskućnicima koji borave u gerontološkom centru, predsjednik Ćirković je poklonio zimske jakne, a potom obišao i prihvatilište za decu sa ulice koje se nalazi u Mačvanskoj broj 23. Ovih hladnih dana ovde dnevno dođe da se utopli 15-ak promrzlih mališana. Mališani su lako uspostavili kontakt sa predsjednikom i posredstvom Facebooka na kompjuteru koji im je na raspolaganju u prihvatilištu. Isto si ti. Drugi prof. Pa da li je moguće da sam to ja? Pa jesam bre, a? Jesam bre. Gledajte me, jel ličim na sebe? Jel dogovoreno da mi svi budete prijatelji? I da mi pišete šta vam to treba? Čokolada, ne znam, kad dođe leto fudbal, kad dođe, ne znam, nešto šta ja da vam to donesem. Jel dogovoreno? Da. Gradska opština Medijana za decu sa ulice obezbedila je 10 paketa sa hranom i 1 grejalicu. Već smo napravili dogovor da za budući mesec dana, pošto oni nemaju tu mogućnost da spremaju hranu, preko pčelice uplati opština Medijana te neke sendviče koje će imati ovde. Dobro je da ih obilazi doktor, dobro je da ta deca imaju i kompjutere, ali ono što jeste najvažnije, važno je da ovu decu nekako zbrinemo da uče školu i da iz njih sutradan nastanu neki dobri ili pekari ili inženjeri, svejedno šta god. Gradska opština Medijana je u prošloj godini za sve oblike socijalne pomoći izdvojila 14 miliona dinara, a ove godine za te namene u budžetu je predviđeno više od 15 miliona dinara.